भारतीय जनता पार्टी कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी अटुमपेन फेरंग में किफा लुम्बाजोंग यूथ टीम पेन लुम्बाजोंग नीलालुंग आहवर kahumri kapidoda All India Progressive Women Association पेन इंडिंग सुरकेप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पमानपो Karbi Prime to along pen kadu kawe phanta me karadom na pazriklo tangte pini Karbi Prime to birta arjwita Karbi Anglong district angkang arlwalong ta Bharatiya Janata Party wang bupen non an pinang an kaching thur asayamu thekponong lapen Bharatiya Janata Party pen kaching thuramo klempon bom Bonta Congress I Party lapen APHLC Party atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghangaphan Kalili Kalang Langalam the Karbo Kaputhak Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee atumpen Pherangkia Mai Phapo Pherangkia Mai ki phahot Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC Dr. Mangwerong P Pendra Raphan Kapachinia Tenke Press media lapen social media cataya longpen Karbi Anglong Autonomous Council asarku arlualong tangka kacupang limdo pusi opposition party mate Congress I Party lapen APHLC Party atum akoi kiwana puthaksi pherangkia mai phapon nangkong kacupang limdo pu puthak aprang penta akoi kiwan ke dua joksi ke dam tanga pora hut pinnang anatum Guwahati High Court along PIL pidam PIL number 38/2020 hanno Laso tengke court pen kang sayatum ingkrung pamisi laki akoi kiwan thapusi pachinilo lasi lahayalam theke akoi kiwan thang ahok alam kalipusi Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC Dr. Mangwerong P Pendra Raphan pachini MP kilika phan nang tibobwam lasi lasu kachipahai ji aphansi lam the karbok thau lapen akoi kiwan thaputa rongpia sangho pen Raphan pachini thu Karbi Anglong Autonomous Council long corruption दो को allegation opposition party जैसे में कांग्रेस लापेन APHLC हिंपेन के बाद में तुम एक कॉलम लासी इन्हीं लिटुम नाली तुम अतिंगों के बाद के लासवा टॉपिक लासा लाम के ड्रेस फंसी ताकि नहीं लिटुम प्रेस मीडिया बा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट खालो किचेंसी बांग के allegation penang aprang same wan lo pula sus same PIL same Guwahati High Court lo ke file dolo lahai corruption alam a PIL number pus same nilinje gatpa PIL 38/2020 laso copy same munagi tu nai bote militum no press meet angate na tipe kadu be ko toar anta construct lap lo pentang laplok sidak kok dolo lapen PIL mata dak baci bajut koklok sidak mopenili areng lok lapen ko hilo ladak same kitok dak dolo lasi lahai allegation kiwan ki dili mata ke baseless lapen non election nang le lo pom lo pot isi political isi conspiracy wanji phansi ke bori dolok sineli tun party hoi pustame mata konlo lapen lasolokot nili ninje ponintum je state level long isi committee do public accounts committee long ke kapre ka party MLA congress pe chenglok BJP pe chenglok by AGP pe chenglok AITF katu ka pe mana regional party pustame MLA tum pustame Ladakh public accounts committee long ke doko Ladakh khali ruling chot kali Ladakh ke opposition MLA sumta doko pena chairman bangke adibangta opposition MLA si a chairman same mal pela so a public accounts committee same Ladakh ifu ka genong wa ilo pula so sitame kadu be toar daklang konlo pen pula so sitame lake green signal pi konlo je lake toar kam ke claim pustame neo pen kam claim a development ta neo si alang itum si report da kilo lasi nili mathamde जे ताकि बिनी irregularities तो काम के दापम लो and developments तबे
under the able dynamic leadership of Dr. Tuliram Ronghang, development sitame doibom no Long ta ching thur bom lo lapen kapa ching thur jia phan ka ching thur asaya mo klempon bom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kacari pen Karbi Anglong along pinaan aka ching thur theklong la swajok si patumi pre ni phai pli arni Mahamaya MAC constituency along tame unity victory lapen prosperity rally peman pon hala swame along tame BJP party phan ka ching thura mo ke claim Ratatom ke theklong pensi suri amulu katom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang phan ke dengpon ang thektame thekpon long kaching thura mo ke claim pon thujia phan rat pen kaching ki kache thanjia phansi patumi pre ni phai player ni pen lasto ame pangching ponsi mati jonga chiklo ni phai crazer cap arni an ratatom pen kaching ki kache thanjia phansi lasto ame pedupon Pinyar ni anta Karbi Anglong alongta ratatum BJP party aphan aning ka chethe dola lapen kaching thramo claimpur ang thek ke theklong pena joksi Karbi Anglong along ratatum BJP party aphan aning ka chethe ke dolo pusi pherang kyame along BJP Karbi Anglong district committee amaipu Roland Killing lapen Karbi Anglong Autonomous Council nominated MAC Dr. Mangwe Rongpi atumpen rataphan pachini Bharatiya Janata Party सरकार 2014 में पिनी alian ningkan sirkep pini Karbi Anglong all India la mangsud ka develop long Assam ka develop la songbong pini Karbi Anglong seta atok anuan seta mi tuar pecetang la dia pan ni pecetang la dia pan lang pecetang la dia pan school ki pecetang la dia pan la sonda taxi si ke lang ke pecetang la the dia pan pini Dr. Tuliram Ronghang ini signifikan ini kadowe labang so pecetan tekji aphan am so si pecetan tu laban alangi iklan komte pin kan rat iklan kan ini labang so lam an so si rat kan pecetan ke pecini tuji apa lapen skin mesensa na kono ke pon tuji apa rat kan labang so bici saja apa atumi dari lipen cengalo labang yang harus Dr. Mung dia ada hamlo labang ke Dilitum unity, victory, lapen prosperity, lapan so arelia bangsa ini becek on. Lasi atumi ta mesen pela so a program bangi chuno so regi chuno. Lasi non ke bangi a tarika dolo, sudo tarika dopo, lapen bullo tarika do polson pasu itu juga naik. Lasi so program along seta Karbi Anglong arat do anak anta juningri lo, lapen Bharatiya Janata Party a karjakarta aber kana anak anta laso arelia lo nang citudun pen Dr. Tuliram Ronghang a leadership pen pini Karbi Anglong laan ki peci tu tek laan ki pen tek lapen Dr. Himanto Biswa Sarma pen ladak Karbi Anglong ara kan nang jinso nang rap tek apo pasonda taxi Narendra Modi ke hai pen pini India dangpi hidup ke la ara kan info konang ko la so scheme se tek pen pini ko alang itu paro dan ansose ini labang so Karbi Anglong rata ninte tulo Dr. Tuliram Ronghang ini labang so ala leadership non kebang kita me Karbi Anglong ansose scheme long tuji la develop si la kita kala ansudame cingku wajibu ninte kono kasi la so are lilong da do enang cetodun theke pas tabe kata chuni lilong Lumbazong youth team may po Elvin Timung Penjalin si Lumbazong constituency ke parlo nilalung ahawar ko anting thurma. Lapen kidam tang Karbi Anglong Autonomous Council lamcha kopuan papling lumapul hei hui kilang charida mabirta Kat News asai malong birta nangri. Pinpur ponme nilalung ahawar along rongkep sose Karbi Dimasa Garo Maraton Pendorapsi ningkan pharui si sose boche pon et labang so hawar bon ta isi ningdup meme alama bangke nilalung hawar lake Karbi Anglong capital mate ahem pialong si dodun dipupen ke lo kilometer script ho anwet botala so hawar non par ni anta kemesen lo char ya hema vina rongkep sosiara pensi sarthe phangcho LP school home anwet lada kachali osomaratum LP yang deng an pas lote langsoliet borlang pher
Dipu Go Boys Higher Secondary School, Dipu Girls High School, Rainbow Home Higher Secondary School la ansi nang kachari Japan wang nang kopchi. Athema Ladakh ME School a hema bina. Lasuang bong pen kedam ke wang atowara mate road communication oversight non puara ni antame ki mesen kacheleng atowara bina. Arloso marakeso mate delivery keso ipu ipo keso ahot parastamol imuba kachunam Japan anta kisung hektika longsi non puara ni anta cecapon na. Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Jakong ke long pining asengkan anke ningkang troksike prapli par et. Apong Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Jakong ke long tang ASDC Congress lapen non ke dobom BJP party atum sedame Lumbazong constituency Rongarlo rural area tumapan piposi nangkilang nangkipangkrebe titi loputa Lumbazong youth timame pu Elvin timung ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke thekidinga tumapan Karju Patpong. Ajat puno non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke dobom BJP party atumke Central State Lapen Ladakh Council along ansitame nang tumsi Kacharia Jakong longpon. Lasi non tikibom Karbi Anglong Lapen Dima Hasao MP Horen Singh Bay 19 Dipu LAC MLA Vidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lumbazong Constituency Mate Karbi Anglong Autonomous Council MAC, Zoni Timong, Nangni Tumapam Nilitum Lumbazong Youth Team Ahin Pen Tuning Lipon Ke, Labang So Pirte Ahawar Arat Tumapan Kanghon Kajin So Pate Pondra, Prabjin Mate immediately Pen, Ke Dona Kisung Pen, Pajok Konserak Japansi, Nangni Tuning Lipon. Prangsi pini ni tum dak Lumbazong youth team ahin pen hawaran ko humri mate tot program solo ni tum people sila solo humri na kok mapu kepat hedam butang te ni tum na so side ke deng na kok bangala pulo ini tum Lumbazong ahawa capital long ke dodun na so Lumbazong constituency pini ani ko anse develop blelang mapu labang so rata thengno ke paklang je phangsi pini ni tum humri lo therang nane tum tonon hal atilu university pen bang pok atwar na tum therang lo bojo lake ni tum ko ana puru pen ke do stame pini ani lasona to wa se dola lason se chela du nang bom lang lasona ki sung se tum Lumbazong ara tum chak bom nang la ase non ke do bom development na sarkar si central long lang tum dolo state long dolo da council long dolo la sila so to war nana tum BJP government tum nana tum athi mata nana tum athi pia se meeting pen nana tum matha ponra ardian pora abang so nai lung ahawara phan kimi sena to war ki people serak je phan se pininili Lumbazong youth team hin benstamen nana tum phan tunuri suri Kedamtang Chitia Chiklo Nipai Thomke Pen Pre Nipa Isi Arnian All India Progressive Women Association Mate AIPWA Pen Ingdeng Sirkep National Conference Delhi Rong Sopialong Kapaman Pon Abirta Nangli. Bangsualong Karbi Anglong Pen Nimarli Atum Chetongdu. Kado Kawe Karbi Anglong Penta Bangpre Po Abangpi Delegate Chetongdu. Lasualong Karbi Anglong Pen Banghini National Executive Member Mandolo. Lapen Bangtrok Abang Piatum National Council Members Mandolo. Lapen Protima Inhi Pia Phan Puthot National Vice President Arpu Pekpontu. National Council Members Atum Lake Protima Inhipi Kamen Rongpipi Promila Bepi Rohila Singarpi Reka Terangpi Lapen Sira Bepi Atum Henlo. Son thana teng pen long honga pi kapang reng ale kapado puthak bai thalang swalong Social Transformation of Rural India pu sarkar kalia terang pen ronga sora phan seke pipon pusi neletuma pherang ke pen kat news along birutana pali bai thalang so ahawara long ronga sora tum long hong kapang reng kachi hung pualam arzulong si Kamrup District Rania long ke do National Piggery Research Center pen son than pen long hong kapang reng ale ke do puthak Baithalang swalong seke pipo. Seke kipialong pacheton dun pen bang parohini so se long hong kapang reng arata phan abang putin aphan
longhong a andana ta akijoy pen ronpo ৰাষ্ট্ৰীয় গাহৰি গৱেষণা ৰাণীৰ যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান আছে ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ অনুষ্ঠান তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ট্ৰাইবেল ক্লাব প্লেন আছে মানে যিবিলাক ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে গাহৰি পালনৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ থ্ৰুদি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ আজি আমি ইয়াত যেনেকৈ আহিছোঁ যোৱা বছৰো আমি আহিছিলোঁ অমৰেনৰ ওচৰত ইয়াত আমি এতিয়া আজি 600 বেগ আমি লৈ আহিছোঁ পিক ফিট এক বেগত আপোনাৰ 550 কিলো গৈ আছে আৰু লগতে আমি গাম্বুটো দিছোঁ এই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকক এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে আমি টেকনিকেল এটা বৈজ্ঞানিকভাৱে কেনেকৈ গাহৰি পালন কৰে তাৰ ওপৰত গৈছোঁ আমাৰ লগত ৰূপতালীন আছে তাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ থ্ৰুদি আমি গোটেই ফাৰ্মাৰ বেনিফিচিয়াৰী টোটেল 250 বেনিফিচিয়াৰীক আজি ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু ট্ৰেইনিং আমাৰ অলৰেডি চলি আছে গাহৰি কেনেকৈ বৈজ্ঞানিকভাৱে পালন কৰে গাহৰি গঁৰাল কেনেকৈ হ'ব লাগে গাহৰিৰ জাত কি পালন কৰিব লাগে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা কি সুবিধা ল'ব পাৰে বিশেষকৈ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ গতিকে এই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে আমাৰ অসমতে ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা আছে নাজানে আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত আমি ঘৰে ঘৰে সকলোৰে গাহৰি পাওঁ কিন্তু তেওঁলোক ফাৰ্মাৰ্ছবিলাক আজি বহুত লাভান্বিত হৈছে এই দেখিছে চব ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে আপোনাৰ আজি চবেই দুবেগকেতো গাহৰি খাদ্য পাবই তাৰোপৰি কিছুমান যিবিলাকৰ বেছি গাহৰি আছে তেওঁলোকে বেছিকৈ গাহৰি পাব আৰু এই গোটেই বেনিফিচিয়াৰীখিনি আমাক লোৱাত সহায় কৰিছে ৰূপতালীন তেওঁৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আৰু প্ৰত্যেকজন ফাৰ্মাৰে গাহৰি আছে তেওঁলোকে এনেকৈ গাহৰি পালন কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভেকচিনেশ্যন কি হ'ব লাগে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা জৈৱ সুৰক্ষা কেনেকৈ হ'ব লাগে কাৰণ আজি অসমত এটা বিৰাট গাহৰি বেমাৰ হৈছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ বুলি তাৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক এটা শিক্ষা দিছোঁ যে কেনেকৈ তাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি তাৰ কোনো ভেকচিনেশ্যন নাই গতিকে এই ব্যৱস্থাটো আমি গোটেই ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে কৰা হৈছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানে এনেও অনুষ্ঠান কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতো আমি এই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ পৰা যিবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ ভালদৰে উঠি আহিব তেওঁলোকক আমি আকৌ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ লৈ গৈ আমি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ ইয়াত বৈঠালাংছ এৰিয়া সমষ্টিত আমাৰ আজি এই অঞ্চলত NRCP পিক ট্ৰেইনিং ঠিক কৰা হৈছে আজি আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ এই গাহৰি পালনৰ কাৰণে আমাক এই খাদ্য দিয়া হৈছে এই খাদ্যৰ পৰা যাতে আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত ট্ৰেইনিং চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইনিঙো আমি বহুতখিনি জ্ঞান ল'ব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এই ছাৰবোৰৰ দ্বাৰাই আমি যাতে আগলৈকে বহুতখিনি উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ছাৰহঁতৰ লগতো আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ছাৰহঁতৰ লগতো মানে যোগাযোগ কৰিব পাৰিম আমি আকৌ ট্ৰেইনিং চলাব ছাৰহঁতো কৈছে আমাক ইনভাইট কৰিছে গুৱাহাটীত 3 দিনৰ 5 দিনৰ ট্ৰেইনিং হ'ব বুলি ঠিক কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আজি বহুতখিনি মনুষ্য লগ পোৱা হৈছে ইয়াত সকলোৱে যোগাযোগ কৰা হৈছে তাৰপিছত এই দানাবোৰ দিয়া হৈছে ছাৰহঁতকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ Tangtenan malam so pora phan birta mo ingtonik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলে নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo pit puthot birta long bang thuik long Surihini ra inkoy ra ke thomani kana pharma knockout football tournament pre ni phai troxy lapenar ke parni dipu go boys pathua klamalong pathupon Labangso knockout football tournament lake Karbi Youth Students Organization mate KYSO atumpen patar piponsi pre ni phai troxy lapen ni phai nar ke parni pathupon por phahinia por pensi kick of ponpo Dingi Pictures lapen KYSO Sonjo Inkia tumpensi sponsored ponpo Lasi kaching hon kado kavya tum bang swarani nang khache tong dun pen kelang ardina ki pidun ji aphan KYSO amipu khorsing tiso pen pachinipo Lakhain kora pho Nilip MSC constituency ke parlo dokhora hidi paswa klamalong pre ni phai pho arni pen under 14 apen under 17 atuma phan ke chingsi Nilip Super Cup Football Championship ke pathu kapang chingpon abirta nangli Dokhora Hidi Youth Development Society atum pen patar piponsi Bogizan Bazar Committee atum chirap chitu dunsi under 14 apen under 17 atuma phan football ke pathu pini pen pang chingpon
Kado kawe under 14 atum team nar kep join do. Lapen under 17 atum team nar kep do. Lasto ke pathukang pua hot aluhi sor pua man pen Petras Berla Headmaster Dokora ME School lapen phapang jang aluhi Sominder be assistant teacher lapen rongasar bidu beta chetong do. Bangsua jai mekeding jia Panjasimet Bernard be Meipu Dokora Hidi EU Development Society lapen Arbindro be Chenbang DHY Dias lapen alang litum tim don atum cepadu ponsi ke pathu cengpon long pamilu. Philip Super Cup under 17 category lapan under 14 category long militum Dokora Youth Development Society ben patipi konsi non ke bang mi oi mar tumhan ning pathe pon mate ning parung pon nang tu nitum chingwai chingsai bensi nitum la bangso program deng pon lo aben pini ani ke opening long teme pot anam hansame akero tikor tiklo la bangso aben ado we members teman sami nang cerap na cetudun bana bangso tournament nitum ke host long e ning charong parpiglo la bangso tournament ke pachum dedi phan ke nitum penang an katsik sakdo athema la bangso tournament nitum penang an tangka kadure athema nitum isi ayut penchot la isi youth development isi organization chot la pen lata isi rong phan tang thu onji ku pensila bangso yuta seng pono la sinili tum no tangka maha ke tu upu penlen tum la bangso tournament kipipon gali ke thege ding tum han akha pensi nitum bangso tournament nitum patipon lo wai phistame isi ning oyalam ke lapuan lo niltum ladak niltum local MSC along saminitum keram nitum chahang namlo tame nitum kerap kilongi ke apsialam nitum hada ke dam det pen saminitum han daglang enjoy ta nitum han nang pidunde mate amethang jungjung saminitum han nang chingkidun apor ave lasona kisung pensi ke phona wapi same penangan ajilpu dundun niltum han nang cheradun akhai KSA Presiden Meeting Tomong Thompson Rongpi Alangli Football Anet niltum han nang rabdun laten ke Karbi Farmer Association tournament gibi pon lagi isi owi gibi tum tangka maha kisi sak kadogowe alang tum long tan atema alang tu alang kadogowe tim tum same financial strong amasini tum ador jum hek pensini tum la bangso office and pot under 17 dum han kenilitum 1001 rupees si and pot same alang tum han itum anong e kitipon ke first prize bang kenitum 10,000 lapen ke adun thu anong e ke lake suri troxy si 7,000 lapen ke under 14 tum han kenilitum 5,000 first anong e pipon lapen ke second anong e made runners up anong e kenitum 3,000 si pipon laben labang so alogot best player doi best goalkeeper doi high scorer doi lana anong e alang tum han panong ko Tang te pini Karbi prime ta birta bangkila ponsi kang tonik long kadu kabita me dumithak me kurwang thu